yoba byari bishobotse nuko umuntu nyine atabaye umusirikare cyangwa ngo ube wobwira abasirikare abayobozi, ariko ku bwanje nari ko mvuga ngo kubise baraka na fizi bakagenda barangiza bakamashyiraho igikuta, nuko tutobona uko cyo kubaka igikuta ndetse hejuru y'icyo gikuta bakahashinga imbunda, uwoza uzamura amazuru wese bagaturitse. Igihe cy'ibiganiro cyararangiye mayidiya, igihe cy'ibiganiro twarababaye bihagije, twaraganiriye bakabarasa, twaganira igihe bari mu biganiro, nicyo gihe twabuze abantu benshi, nicyo gihe n'ibintu byasenyutse iwacu ruguru birashira, abantu barashira, ibintu birashira, ngo turi muri biganiro ngo byaduha, ngo turi muri biganiro bya Katari, ngo turi mu biganiro bya USA. Mayidiya, aba bantu aba muvuga ngo bari mu biganiro, ibo ni inyungu zabo ariko si inyungu z'ubwoko bwacu. M23 natwebwe nicyo twobasaba twebwe nk'abaturage nk'abantu babayobotse, ni ugukuraho umwanzi, ubwoko bukabona amahoro. Iwacu duhaze igiturage, duhaze kutaba mu matara, duhaze kubona abakecuru bacu batavoma amazi yo kuri robine. Nta mpamvu y'ibiganiro. Ibiganiro ntibagende babikorera Kinshasa ku giti cyabo, aho bohagarara ibona avuga ngo basekirize iwacu gusa, twebwe ni amahoro gusa. Icyo dushaka ni uko iwacu Murenge hagomba kwaka amatara yakura, hagomba guca umuhanda. Turarambiwe n'igiturage cy'iwacu. Enough is enough. Mama, nta biganiro ngaho komeza kunganiraho sister. Urakegira ngo mbabwire iki kintu kimwe, hari options ibiri. Twebwe izo cyo turi kuvuga ni ikijyanye n'amahoro yacu, kandi ko turavuga ibyo abayobozi bavuze. Baravuze ngo muhumure ntimuzosubira guterwa. Iyo bavuze ngo muhumure ntimuzosubira guterwa cyangwa ntibazosubira gufata ahantu, nuko bazi hariho precaution bafashe zo kugira ngo birinde umwanzi naho yoturuka, kandi izo ni inshingano za leta. Leta gatuba tuvuga nyine si ya Kinshasa, siyo gaturimo, turavuga leta dukamiye, siko iyi leta yaje kuduhumuriza. Iyindi ga yaratunyaze, iratwisha, iratunyaga. Hako jewe nza ntekereza wa mwana bishe ku Runundu, n'ubu nyine sindabyumva, sinzanumva umuntu gutema umwana akazana umubiri, igice cy'umubiri w'umwana, umusirikare watojwe w'igihugu yambaye ibendera ry'igihugu ku mwenda we. Hako muza mutekereza ngo ico nico gisirikare? Hari ibindi bimwe tuzoza tutambuka, ariko ibindi tubanze tubitindeho. oya rwose bazabireka. Iyo leta kandi ndadufatanyije kubaza y'umuntu tuvuge kandi Devi waza jewe tuje tuzatuncuza rwose, ngiye tuzatunkomere oya kubane reka kugenda cyane sister. ni nk'amaguru amwe uri kuraha ukundi kuraha, ntituramenya aho oya we yarabajije, kandi kubaza karabaza kugira ngo tungurane ibitekerezo. Yabajije neza. impamvu mbivuga Uye wabaje neza. reba impamvu mbivuga mureke sister twigwaneho oya nanje ndashigikira sister twigwaneho. One second. Mwari tumuzima agasobanura. Yeme nije waza uvuga mwanciye mu ijambo. Mureke Sibomana arangize Mureke ndangize, namwe buri muntu aravuga uko abyumva. Kandi hano ntitwatuza. Reka banza arangize gusobanura. Ese wowe kurabaza bagusobanurira nawe ga reka banza gusobanura. Yego, reka noneho ico nari mvuze. Twebwe ico dukeneye iyo bari bageze Kinshasa none ibintu bigahinduka. Ese ko mugabo tuzaherazana mu nduru, izi nduru z'iminsi yose natwe tuzikire, ariko ikire ikikomeye uyu munsi twebwe dukeneye izo kuvuga ngo ibiganiro. Je sinza mbona uriya profete, reka mwite umuprofete nuko Imana ishimwe, n'ubundi ibyo yavuze byarabaye. Uriya umusaza nimba ari umugabo muto wese imbizi imico, yaravuze ngo ubutegetsi buzahinduka nibakomeza ico dushaka.
nawe effectif si twe tuzi effectif iriho twe ngo turavugira hano effectif bazi abaje abaye bakenera kwestendinga area kugira ngo ibe ndende bazi impamvu yavyo nukugira niko kuduheza umutekano ubu nyine Fizi yo bari ifashwe na Baraka na Kalemi na Kindu Uvira yo yihorere hako Uvira nta buryo wese usuka mu musenyi nanone abantu bazareka kuyibona nuko ico dushaka ndabyo kuvuga ngo biganiro nta biganiro dutegereje ko bizavamwe ikintu kimwe jewe ntazo ntegereje kubera ko nubundi uzoreba bira biganiro nibiri phantom uzi impamvu oya ibiganiro bidahari ikinamico ye wabyise ngo ikinamico ye uzi ahubwo impamvu si bidahari uzi ko uzoreba ngewe abantu batangije ibiganiro ku ruhande rwa Kinshasa muzamureba delegation zagiye delegation yatangiye kugenda si ikigenda ubunyine kiriya nicyo kikugaragariza neza ko nta biganiro bihari ikindi abantu bose batangije baza effectif za bahindura Nairobi buri biganiro baza bahindura abantu aho icyo ni kikugaragariza ko leta idafite gahunda leta ifite gahunda izitora umuntu umwe kuko AFC umuntu wayihagarariye nimbona impa mwese murabizi kugeza n'uyu munsi nanone niwe ukigenda icyo ni uzi ko kikugaragara muri Doha uzi ko muri Doha kimwe muri challenge bagize mu biganiro bagiraga abantu bazaga kuri kote ya Congo bazaga batametrije ikibazo batazi ni n'amakuru ibintu batazi amakuru bakavuga ibintu noneho bagahindura amatimu buri bariya gihe nabo ku gifaranga njyewe rwose nicaranye n'abantu babiri bajya bajya muri biriya biganiro bavuye Doha for the sake of ni abantu bataba bazi mu by'ukuri na realite y'ibyo baje kuvuga bazasa nk'abatavuganye so ikibazo kiri muri Congo kiri so deep kirakomeye cyane ku buryo kugira ngo gikemuke ahubwo njyewe icyo natekerezaga kuri bagenda extendinga baje imbere njyewe Uvira ikirimo abazalendo zanumva turacatsikamiwe reka ngweza akantu kamwe urugero Congo iyobowe na Maimai Congo iyobowe na Bitakwira wahaye Shitani Masunzu ngo natarangiza ikibazo cyo mu Minembwe ngo azabona ikibazo ya minsi yamuhaye yahise afungwa ko iriya Congo iyobowe na Maimai kandi Maimai nizi twica kandi iyo Maimai tugomba kuyigwanya tukayishyira neza tukayibyiga ikumva ko tukayisigira ikiyaga cya Tanganyika ikibira cy'itombwe umupaka w'i Burundi ni Kalemi tukayibyiga ikumva neza kibonye isomo jewe n'iryo no ureke nkunganire kuri iri jambo ko muravuga muzi ikintu coduheza amahoro iwacu si Uvira ni akantu gatoya habe niyo woyikuraho Kisangani gihari ziriya ndege za Kisangani za drone zatwiciye generali siyo munsi wa mbere Kalemi gifite ziriya drone zaziza iyo migi ibiri yovamo none twebwe iwacu twokwibagwa no kurusasu kwa kaza ruvuga aho ni hantu habiri hatubujira amahoro naho Uvira azova indege Uvira aho habe niyo uvuga ngo tugende kubafata n'inkoni Uvira irahaba ibahe hari indege muzi yahaguruka Uvira igiye kurasa Minembwe izihagurukira Bujumbura Ikalemi n'Ikisangani kandi umunsi twofata Baraka nta kintu kizosubira kuva Bujumbura habe n'indagara zabo zobaborana rero hari zo bakigira barazigira nta mavuta bafite yo gushira mu iboti yo kuja kuroba nta ibintu byose bizoba bihagaze no kuvuga ngo Bujumbura habe n'indege zihaguruka Bujumbura zizoca mu kirere Kalemi hafunzwe na Kisangani zizoca mu kirere indege yohaguruka abacu bafite gafinda none yohaguruka Bujumbura izoja ariko ngewe mbona norangiza ikibazo narabaje numva munemereye numva batanze amakomantere abo narabaje none ndangize n'abasezereje amasaha yanje aragiye nishimba munemereye Dave hari akantu ushaka kukubaza ntugende utakazubije ndashaka gutanga komantere kuzo nabajije ndumva batansubije ariko Dave ngata komantere ufite komantere impamvu nabivuga gutyo
hari igihe intambara twese turabizi yuko bari bageze kwa Buhimba, turabizi twarabibonye, kandi ukuboko kwadutabaye kwavuye ku Mana, n'ibyo tutatekereza ahubwo ubutabazi buzaba. Ukareba amasezerano n'ubundi byose tworwana tukagera n'i Lubumbashi, tukagera na Karemi na Fizi, tukagera na Lubumbashi, ariko byose bizarangirira muri negociation. Jewe ngatekereza impamvu nabaje Gapita cyane na Sibomana, ndumva yuko babizi kandi babibayemo, kaba ngo ese nimba bageze Gipupu iriya nzira bayifunze, basekirije abaturage, bageze kuri point zero, Swate no kwa Murima basekirije abaturage, muri Nord Kivu naho nuko nguko, abo bibasira cyane abatutsi cyangwa ubwoko bwacu. Inzira ya negociation leta yagizemo uruhare rukeya cyane, dukomeze twadvancinge 100% pe, dukomeze. Ariko waje kwibaza ukibaza ngo sister twigwaneho nuko yagiye, jewe nawe tugendeyo, jewe na Richie babone. Yes, urakoze sister twigwaneho, kugira ngo badvancinge. ese ibiganiro ntibyoreka akavaho reka ndangize sister twigwaneho, reka ndangize. Jewe nkavuga ngo jewe ngendera kuri imibare ntabwo ibesha, nkagendera kuvuga ngo ibyo novuga ngo ni main power gutsinda ngo uvuge imibare ntibi. oya ye nari mvuze ngo no kuvuga ngo main power, abana bari Murenge, abana batwigwaneho, mugende mu advancing. Iriya geography yose ndayizi, muve point zero ugere kwa Murima, Rusuku, Fizi n'ibiki na biki, ugere Karemi, bizatugeza kugeza Giheke, tugere ni Kinshasa. Noneho njyewe nkavuga ngo ubu ngubu ibiganiro byose bya Doha n'ibya Washington, nshobora kuba mbizi, ntabwo navuga ndabizi cyane kuruta abandi bantu bose, ndabizi, ndabisoma kimwe n'abandi bose, ariko ndabyumva. Ariko njyewe nkavuga ngo nimba umuturage wese barimo kuryama bagasinzira bakagira desemeni, bakagira icumweru cyose muri Noro no muri Sidi wacu, njyewe nawe tutaragenda tuvuge ngo twagize main power, tugende Karemi, tugere gute n'ibiki nabi, nkavuga ese niyo nzira twoheza privilege cyane, nubwo leta ya Kongo yagiye ikatwangira igakora biriya byose, ariko niyo nzira twoheza privilege, cyangwa twovuga ngo tubanze tureke iby'abayobozi ibyo batangaza, ibyo nyine turi muri politiki, ariko privilege twumve yuko umuturage nimba aryama agasinzira, ibyo kuadvancinga it's perfect, ariko n'ubundi tuzarwana intambara tuyitsinde. Jewe na sister twigwaneho, tugende na Damarayika na Daba Masenga na Barichi, tugere ni Kinshasa, ariko n'ubundi bizasubira muri negociation. Niko mbitekereza. Oya ndarangije tanze igitekerezo kiza kuzana ibindi bibazo birebire. Sister twirwane wihangane. Sister twigwane reka ngweze. Sister twigwane. Dave wabajije narangije banza urekere gutyo nyabona, banza urekere gutyo kuramara kubaza. One second Richie, ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga, nimba ari abantu 10 hari iwacu muri Oplato, reka mbe noneho mbe claire na mbese clarifying, nimba ari abantu 10 hari iwacu muri Oplato, urabizi hari iwacu hose ndahaza akarere ndakazi, right? N'abantu 10 ni 50, right? Urimo kubabwira ngo uri mu kwenzero umanuke mu Rusuku ugende gute, bazatakaze umbwira ngo ura advancinga bagena Lubumbashi. Yes, intambara turayizi, urareba uramenya abo batakaje nabo Gabriel, komeza kanzanya kandi n'umushaka akantu wazanye mana we use biragenda gute.
mujye mwihangana, mujye mumenya ko no mureke kuganira mureke abo kwiza. yabajije Mureke rigi mbabwire. ureke mureke abo isi yabajije wabajijwe bamusubize wowe umeze nkanje nta karere uzi ureka Mwese mureke abo wacu ko yabajije njye watombotse cyane. n'ahabaye mu ese bamusubize ko Evert kandi ndakumyutinga. Umusiki wacu ko yatombotse. Karatomboka se afite uyu igisubizo. David bari David aba yakoze Dev, geography akakora na Dev, matematike na biology akadukubitiraho ce n'est pas question. Ni ukuvuga umuntu mureke mwari kureka Umva tugasubiza sister, abo mwaretse yabajije sister. sister please, Narikeneye ko ntabwo ari ukuganira. Mu gihe umuntu yabajije abajije, nk'umuntu udafite kure. reka mbanze mvuge Sibomana, njye ufite ijambo please, ndaguhereza umwanya. Dev, ureke n'ibyo ngibyo uhawe bibaza ngo se tuzabwire gute. N'aha ngaha turi, n'aha turi, iyo kuva kare kose bakenera negosiyasiyo tuba twarayikoze. Ntabwo ubu nyine abantu baba batera, ntabwo ari flex, ntabwo ari twebwe tugena. Iriya leta ntabwo izemera kunegosiya batatsinzwe. Ibyo ni ibintu bibaho kugira ngo bicare mu negosi. Wowe uraza kwicara ngo tugende dufunge hariya, ibyo ntibizatuma ejo mu gitondo badatera drone. As a matter of fact, n'umusibe ejo barabigerageje. Urabizi ko ari drone ejo bundi yiriwe mu Minembwe nyuma y'aho bamaze kugenda. So, ibyo rero havuga n'uyu munsi n'aha bari ntiboreka gutera izindi. Ikintu gihari ni ukugenda abantu bakabakwensa, bakabamara imbaraga zabo. Niba ngombwa kugira ngo Tshisekedi azemere ko tunegosiya tugeze muri Katanga, niho tuzohagararira ku rugero Ruci kugira ngo utagiye tubanze kure twumve ibitekerezo no kubwira byiza. akantu kamwe Ibindi uhavuga intambara uhavuga, Ruci banza witonde Ruci mbere wabashije ko umwanya. ugenda na Reka kure ndangize, come on, oya Ruci ndakumyutinga. Nije ukumyutinze. Iyo umuntu ahasobanura upfa kumureka nawe akabanza akamara idea yiwe yose. oya mbere ko ugenda kure Please. Icyo Dove afite kubera iki adufite imbabazi uyu nguyu mugabo adufite imbabazi kweli afite imbabazi Riki, nyinshi. Riki, Icyo mpamvuga Ruci nari ibyo nkubwiye urimo babyiza. kugenda kure nushaka kumyutinga ariko urimo kugenda kure reka ese kuva mwaretse reka bunagana agasobanura rwose Ese wabaye waretse bunagana nkarangiza, wakwihanganye one look. second ricarimo kugenda kure kuva bunagana No, kugera no. Bukavu kuva bunagana kugera Bukavu Riki mumanura Province umupira yawe ari hasi kugira ngo dutange umutuzo wana. Yes, ntabwo arimo gushaka kuganira rwose. Kuganira ntabwo ufite abantu igisubizo bapfuye za cy'intambara. None Lubumbashi uze kumbwira, tutahe turwana none abantu se baguye mu mapurizo tutahe turwana abantu batawe mu mazi tutahe turwana abana icyo ndimo ndamubaza, azi ko ari twe tuzadutera cyane leta Ruci izitera. ngusabye 1 second ushobora Aho kuyimpeza leta cyangwa urayinima izahagararira gutera, Ruci banza ngusabye witonde. 2 second ari gusabye cyangwa uyinima nimba ari we Nakumanuye. Sasa ushobora kuganira bizaba byiza ko unagira n'akantu ko kumva. Nta kibazo waza ukaganira kandi ntiwavuga nabi. Ariko ntabwo wakwiganiriza, siko kwiza ba? Cyane. Ikintu kiba kiriho kugira ngo tuganire neza ni ibi ngibi. Igitekerezo watanga nico. Ariko cyari kuba co iyo tuza kubera tuza tugena uko intambara iteye. Twebwe turategwa ntabwo dutera. So nimba rero kuvuga ngo uyu munsi tubashe gusekiriza hari ariko umwanzi agomba kubanza akajya kure, niyo strategy bagomba gukoresha. No kuza kuvuga ko ndabona wowe wabigize nk'inama, urasa nkaho ari twebwe tugena abadutera igihe bazicara bakavuga ngo baganire. Ntabwo ari twebwe, n'ubundi izi ntambara zose za point zero zabaga rero tureke bari ko barinda baje gufata mu Minembwe batari muri CCLFS. Ibi byose niko byagiye biba, kereka ukabanza ukirengagiza reality imwe noneho ugatora iyindi kugira ngo uze ushake point. I guess nicyo kintu cyafasha umuntu. Sinzi nimba wenda ibyo mvuze byumvikana kandi mbabarire ko namumanuye ndagira ngo nawe abirakariyemo. zamuke ariko ntiyakwanga ko ntiyabaza ngo yange ko banamusubiza. Uyereka umubwire kano kantu none se ntazi ko Minembwe bicaga abantu baterana amadrone hariho CCLF azi ko uyu munsi aho babakubitiye babigijeyo
bari kuza kwibutsa ko hariho CCLF abasirikare batatu baje bavuye Kinshasa bari kumwe n'uriya Swan mukuru wa MONUSCO. Ni ukubera iki? Ni uko barashwe. Buri gihe iyo Kongo yarashwe niko bigenza. Sorry nari nawe sa n'ubuhuza bukeya sinategereye cyane, ariko icyo ngicyo cyo bagomba kukimenya ko nta leta ya Kongo izasaba ibiganiro mu gihe iri muri position de force. Ntizanabyemera, ninabyemera izabyemezwa n'amahanga, ariko kuri tere ntizabikora. iri Murakoze. shinje njewe sinongera kuzamuka uyu mutipe ngo ni Dove aza areka kutubaza ubusa kugira ngo dusubize ubusa. Space ifite icyo iri kuvuga hano tukivugeho, tuvuge ku bindi turi kuvuga, aza areka kuza kuzimuza abantu. Nimba adafite ibyo abaza, nta mishikirano turimo hano, karashaka kwibarisha utuntu ngo tumenye ngo ni ukugana. Twese tuzi kuganira, turabikunda, twarabisabye kugeza n'ubu nyine ko turabisaba. Nta muntu wanga kuganira kuko abaza bapfa hariya, nta muntu uza wishimira abapfa. Ariko ibintu byo Riki nanjye Oui. reka ntange interivasiyo mu minota ibiri, uzi ko ntaza ntinda. Gapita ntumvugiremo. yego oya Ah, uyu mutipe Dove, uyu mutipe Dove, njyewe ukuntu nzamubona, njyewe nzamubona ka ari 50-50 mu kwirwanaho. Ari nako ari 40% mu gusaidia revolution. Kuko ntiwombwira kuva Bunagana ngusaba kuganira, twicare umpe ibiganiro twumvikaneho, ibiganiro byaferinze bibashe kujanwa mu bikorwa. Manuke ndinde mfata Bukavu na Uvira nkiri kugusaba ibiganiro, ukambwira ati rekura ahangaha ugenda uhagarariraho imishikirano ya Doha yatangiriye, ndaharekuye, urakomeje uranatatse, ndidefanda, nta munsi ndatera, nurangiza uvuge ngo finalema ngo tuzavansa ibiganiro, ngo niturangiza no gufata Kinshasa ngo ibiganiro ngo birangirire muri negociation. Izihe negociation wafashe Kinshasa? So David hakazaza hano kwibarisha ibintu abona nawe bidashoboka. Umuntu uraterwa, ukabwira umuntu ugaterwa, ukidefanda, warangiza kwidefanda ukanamusubiza n'inyuma, akongera akisuganya, akongera agatera, ukamukubita ukamusubiza inyuma, ukamwivuna, mugani wa Fanderugaba. Warangiza noneho sasa ukongera ukamubwira ati yewe ngwino tuganire, ibyo twavuganye tubishire ku meza, amahoro aboneke. Je sinshaka kurwana, ko ndidefanda kugira ngo mbeho. Nurangiza uwo muntu akeneye negociation, yagiye areka ko twese turi aba intellectuel, nta utazi kwandika, nta utazi gusoma, tuzica amasezerano ya Doha avuga, tuzica amasezerano ya Washington avuga. None sasa abantu ntibakazaza baza none se ari gupinga abaraye mu gipupu, ari mu gupinga abari ku advancinga bafate gipupu, bimira umwanzi uri kuza gutera mu Minembwe. Noneho ndagenda nicare mu Minembwe ntegereza umwanzi aza antere, yinjirana ababyeyi abice, narangiza ngo nurangiza kunyica nzosaba ibiganiro by'iki wanyishe. So ibyo ni ibintu bidasobanutse, aribarisha mugani wa Nyanga Kagara, ibintu abona bitoshoboka. Leta ya Kisegeti nta biganiro ishaka. Guhera ku munsi wa mbere kugeza ndagira Gisegeti umunsi azareka ubutegetsi, nawe wenyine arabyivugira. Harja mu biganiro ari uko yakubiswe, akaja mu biganiro ari uko yatakaje. So Uvuze neza cyane. Biasra. nico Njyewe nta negociation ihari. Jewe nababwiye Kumbura kuva kare. urwembe, iyo utabuze network akumbura urwembe. Umva nkubwire Riki, je naguhaye map gutya, urike nibatibuka Karemi
Lubumbashi nta ntambara izabaho. Tipe azaje kwicara nani y'ibiganiro yabona amazi yareze inkombe. Ese Devi katibwiriza Mobutu yakoze iki? Bigeze bamusaba ibiganiro ntiyabyanze. Hari urusasu icyo rwigeze naje nari mwabaje Davi umubaze ese muri iyi minsi yose baza barasa Minembwe Davi yigeze kuzana ikibazo hano ku rubuga ya minsi baza barasa oya Minembwe usibye gapita noneho Davi arashaka kuduca mu bwenge yemwe ntacyo muri kuadivasingira mureke mugume hariya nanone muzadivasinga mugeze i Kinshasa uzogera i Kinshasa ukuremo umuntu nibihe biganiro nzogera i Kinshasa nicaye muri Palais du Peuple subire shaka ibiganiro subire nshaka ibiganiro byo kuja kuganira na Gisegeti nafashe umujyi. Aache mambo yake mugani wa Ruto. Ese yemwe uwo muragira ngo nitwe turambiwe n'iyi leta cangwe nitwayica gusa tuzogera n'abandi abandi badufashe abakatange bose ntawe ushaka iyi regime habe n'abakasaye bwabo bonyine ntibayikunze ko bari bagira kandi tuzoyirwanya. Grand frère Sibomana uzoba j'ai des amis bari Lubumbashi tuza amakuru twese cyangwa Kinshasa bakatange bose bakoraga muri mu mafonction publique waricaye bose nyine. Ese ko hagira ngaho ari twebwe gusa tuzoadivasinga kugeza kuwa abakatange bari bafite imyanya bari bafite ama opposition mu mafonction publique nta numwe ukigira akazi. Icya kabiri nta inderebere ya mwabonye ivuka muri Katanga abakata Katanga nitwe twabazanye abantu ko bari bagira ngaho ari twebwe gusa. Ikindi sarire bateye umuntu kuvuga ubu nyine kwa Murima yego barahafungiye mu Gipupu barahafungiye ariko se singa kurya ko umuntu werekeye uruhande rumwe ururenge nabwo rurafunze. Herega bafungwa ni henshi kandi gufunga ni ukwestendinga iyi ntuzi awe mirimbaga nayo nimbi kwijisho ry'umurenge siyo ya Ngoma Nzito iriya mirimba itarasenye abantu ko bari kugira ngo abantu bari kure reba rugeze ndi tuyirimo ariko reba hajya hakurya kwa Karabaje kwa Ntuze kwa Musa iwabo wuriya Ngoma Nzito muza mwumva ise yitwa Musa hariya mu Kabanju ariko se gapita Deva ataretse no kwibarisha jewe sinamwatatse kandi ambabarire ariko maze iminsi numva intervention ziwe ziganisha ahantu ziganisha muri negativite kandi nimba nubwo sinzi nubwo babuba muri nubwo umuntu yo mwataka nikisi oya simwatatse ariko ikintu cyo nobabwira ese FPR mwaramashije Nyangakagara azababwiriramo ese FPR dutegera amakuru ya FPR bagiye yarusha kangahe oya bageze bagwana bageze batabara ahantu babica FPR yeme mwihangane mumbabare kuba mamyutinze mureke noneho hava umwe nyuma yaho turakomeza turwanire nk'ubu turimo tuganira nta kibazo ntacyo bitwaye. Mureke duheze Dr. Nibigira yazamuye ukuboko amaze umwanya bombi nandaruhutse baze kuzamuka ahasigaye turakomeza tuganire. Sinzi sinkako byari kugenda niko byagenda ntacyo kandi mwihangane abamama tujya tubahereza indabyo zabo bavuge tutabavugiye muke ntiyashobora kera ko numva ahantu Nyangakagara yasharije sinzi ko afite kibarika niba ari kibarika sinzi ko ari uwo mwegera urebe nabyo sana utazugira amaneno noneho
karashaka gufata umuntu mu majoro Beyasara nasanze agira ikibazo cya network ariko ibitekerezo ni umukatange bisi n'amakosa umugani w'abarundi cyane cyane. sister niba igira bafungura mike mureke ndangi Reka mashi Beyasa urongera wihangane ko tuhaduhereze sister nibigira. mwaramutse dogiteri wampaye amasegonda 10. nta kibazo Okay. Nta kibazo urakoze mama. Noneho sasa reka ndangiza aka kantu nkubwira mbwira Devi cyangwa n'abandi kwagura ibice niko kugufasha kunetraliza umwanzi. Iyo ni systeme y'igisirikare. Ntimumbaze ngese wabaye umusirikare, iryo ni ibanga ryanje. Ariko udafite ibice byinshi, utaguye ibice, umwanzi ntuzumushobora ngo uyu kapita agire contradiction, wenda noza kuyemera ariko nanje nkamucalenjinga. So Devi, kwagura ibice n'ukwirinda mu gihe kizaza imbere, ukamenya uko utsinda urugamba. Murakoze. Sawa afande Beyasa. Dr. Tumwanya murakoze ndabaramukije yamba ndabashimiye ku biganiro bazi imisi mutunganya ntahari ariko narisabye ijambo pa kubera ikiganiro cerekeye ngo mbahaga ngo nibo bafise Minembwe. Ibyo byo kwiyitirira ahantu hoho biragwiriye, ni ingwano yo ku mbuga, ni ingwano y'amajambo, nayo irafise impact igira ku rugamba. Ariko nari nifuje kugira icyo nterereye kuri ku cyumviro witwa Devi yaravuze ku biganiro, nk'umuntu yabonye ibiganiro icyo bimaze mu ngwano, na cyane cyane rimwo ihonyabwoko rikorerwa umututsi. Ibiganiro ubikora haba harimo impande zibiri muri aya mahano y'ihonyabwoko rikorerwa umututsi mu karere. Haba harimo impande zibiri, izo mpande zibiri bamwe n'icya gatatu yitwa ngo n'abafasha les facilitateurs n'abagahant bahagarariye ibyo biganiro, ariko bose ugasanga muri ihonyabwoko rikorerwa umututsi mu karere bahagaze ku batwica, bashigikiye abatwica. Rero ibiganiro ubwa mbere hoho tumenye ko bisabwa n'uri aratsinzwa kenshi. Ndabahaye experience y'iwacu twebwe ibiganiro bijya bita ngo amasezerano ya Arusha, n'amasezerano yahaye ikibanza irafuta irazimanganya ko abari ku butegetsi, abashizwe ku butegetsi n'ayo masezerano bari bahejeje gukora ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, rikibakorerwa kuva mu kwezi kw'icumi mu 1993, tutibagiye ibya 1988 aho Paripehutu yinjiranye na Parimehutu bakica abatutsi bo muri Nord mu Burundi. Rero ivyo biganiro by'amasezerano ya Arusha uko byagenze, nkunda kuvuga nti hariho ineza ivuye mu kibi. Ibiganiro bya Arusha mu Rwanda byaferinze kubera ubugome burenze butagira ubwenge na bukeyi bwo kuri kote ya Habyarimana. Kumbure nabo bari kugwa mu mutego twaguyemwo, kuko amahanga bashigikiye abandi atari twebwe dukorerwa ihonyabwoko. Rero twebwe ivyo biganiro byadushikanye ko ari gufata abari bahejeje gukora ihonyabwoko, aho hishwe abatutsi bari hagati y'300 n'400 muri 2 semaines gusa. Aho ni mu kw'icumi muri 1993. Muca mwumva icyari cy'ibiganiro, no kuvuga abitwa ngo nabahagarariye ivyo biganiro y'aba Mandela wewe yarashikiye cyane, hamwe avuga ati mudasinye ibi nanje cangira uku, akanabibatukamwo. hari abitanga ko amatemonyage yarashikiye abo ba Frodebo n'abasendedefted. Amahanga b'abazungu ya Union Européenne ya Amerika barashikiye
abahejeje gukora bakiriko barakora ihonyabwoko rikorerwa umututsi. Mu bisanzwe rero ibiganiro ntibishobora gusabwa n'abariko barigwanako kugira babeho, na cane cane bariko baratera imbere. Reka tuje muri context ya Congo rero. Muri context ya Congo, imyaka 60 irarenze, ni nka twebwe. Mu Burundi twaheze imyaka 39, ubona ngo ibiganiro biriko biraba, ugasanga umutegetsi cyangwa umuperezida hari yari Buyoya yitwa ko ahagarariye abatutsi cyangwa ahagarariye abanyagihugu ko ni mandat national, yari guhagararira abariko bararenganywa, agahagarara neza nk'umugabo, ariko bari abatuganirira ko ahubwo bavugana ingene n'amahano badukoreye abandanya mu gacerere ahubwo bari ku butegetsi. Rero ngarutse kuri context ya Congo, ni muri aho imyaka 60 yose umututsi muri rusangi n'umunyamurenge ingene yabayeho. Yaba hariho abantu bahagarara ku ijambo abategetsi bakurikiranye, nta biganiro byarinda kuba, hari kubaho kubahiriza agateka kazina muntu, abantu bakagira uburenganzira bungana. None ni muraye gushika aho tugeze ubu, aho abana bamaze imyaka abavyeyi na basekuru bicwa urw'agashinyaguro, bamwe bagahambwa babona, abandi bagatabwa mu nzuzi babona. Ubu tugeze aho baribwa ku mugaragaro bariko barigira selfie y'amavideo. Abo rero bahagarara ibiganiro barabona ivyo byose vyakozwe muri iyi minsi, muri imyaka ingahe, ntaco babivugako. Abo nibo bitwa les garants, abahagararira bya biganiro bihuza abakongomani, ni kuvuga abakorewe ihonyabwoko, abariko barigwanaho na leta ya Kinshasa. Naho babihagararira batabona yuko umuntu aribwa akicwa, batabona ko umututsi kuva mu myaka 60 yose hari igihe yafatwa nk'umunyamahanga, bakagomba kumusubiza iwabo, mugabo kumusubiza iwabo en état de cadavre, bamaze kumuca ibice n'umupanga. Nayo makunga ahagararira ivyo biganiro. Muce mwibaza ngo nimba hari abana, iyo tuvuze abana s'abana mineur, ni intwari zahagurutse kugira ngo zigwaneho, kugira ngo babeho, bamaze kuronka aho abavyeyi baryama bagasinzira. Ivyo biganiro bikenera kwiki ko byageragejwe? Mbega ibiganiro umuntu afise ubwenge bukwiye, azi icari cyo kudatena promesse, kutagira principe kwa gouvernement ya Kinshasa, yo kwitega ko naho bosinya amasezerano kiretse ahagarariwe n'Imana y'abasokuru nyene, niho yo kubarizwa, kuko Imana y'abasokuru yoyo ntibeshwa kandi haniraho uyihemukiye. Ahandi abagaha bose bashigikiye umwansi, ahubwo bakingira umwansi, ahubwo bafasha. Nibaza niba mwarumvise muri Unity Club ngene bavuze uruhara rwa ya Nations Unies ihagaze mu buseruko bwa Congo, yuko aribo bajejwe renseignement technique, ndiko mvuga MONUSCO. Ni nabo banegosia ati ahabohowe nihabeho yuko tugira uburenganzira bwa aéroport humanitaire. Ukumva ikigongwe kiriko kibera ahantu bashaka kuzana kumbura ibintu kirimbuzi, kugira ngo umwansi abandanye ahubwo atotahare. Nimba ya Amerika murazi inyungu zabo, nta mahanga namwe ahagarara ibiganiro twokwibaza ngo aradukunda, ahubwo n'igihe muzobona turiko turakorana canke turiko turavugana, nukuvuga ko batwemera ntibadukunda kandi nta n'amahitamwo bafise. Aho n'igihe kwibohora kuzoba kwabaye 100%. Rero kwiyumvira ibiganiro niko kwisiga inkore ku maso. Umuntu yavuze Dave ngo murabe turi bake, ni murabe tugize gute. Nakunze amasengesho twahuriyemwo na Kingdom Kiana. Abapastori bose bari bahari, ikintu bashimikiye ko bavuze bati ahubwo sinze mbona umwana umuntu akiri muto avuga ngo ndiko ndafasha, no kuvuga umusanzu wiwe n'inguvu ziwe.
ahubwo iyo mobilisation yaba devu yaca ayikora gutya avuga ati reka ngirisha inama imiryango ufise umwana akiri muto agira ico afashije physiquement nimba afise impuhwe koko yuko habohowe asubira kwisubizwa yobigira gutya agira iyo politike dev iyo kubera izo mpuhwe afise ariko nibaza ko ata muntu abohora ahantu ngo yibohore hama ariko umwasa wari wahokipa ivyo ntibibaho aho naca bariko arakora nabagirire confiance abantu intwari zahisemwo kwitanga kugira abandi babeho hama bona ico arico ibiganiro iyo uri muri position de force uha gasopo uwo muganira uti nkabona utrebishije ntaco tuvugana ibiganiro bizonaheza bibeho haba muri scenario ya mbere ishoboka yo gukingira ahantu hose hari umuntu ashobora kwicwa canke akaribwa aturiwe n'ahandi hari wavuze ati Katanga nta ngwara izobaho bobo bakuze bagerageza ugomba kwiyonkora n'ubundi kuko niyo bibero ya Kinshasa cane narabaye Katanga ndahazi umwanya muto nahabaye ni bibero ya Kinshasa nabo bababazwa n'ukuntu babayeho ibintu byose bashomene Kinshasa bobo atari umwanya muto muri Lubumbashi Moise Katumbi yahabaye akahagira ahantu n'irangi hari amazu menshi ya leta irangi rikihari ari ry'umukoroni yasize asize ivyo ndavyemeza aho ni muri quartier ya parlement canke aho bita sinibuka du 30 juin rero mumenye yuko umuntu yumvira kuganira abayishize muri position de faiblesse canke abagiye kuri kote y'umwansi kuko umwansi ubu niwe yarakeneye gusaba ibiganiro ariko kubera ko tuzi neza ko atote na promesse umuntu agerageza kugira kubohora ahashoboka kugira abavyeyi n'ibibondo basinzire hama umuntu aprotegereza kibumba bare nabarambiye ariko numvise noterera kuri ico kintu kuko nzi icari cy'ibiganiro bishigikira umwansi mu Burundi twarabibonye turi mu kangaratete turi muri slow genocide canke genocide silencieux kubera ko abahagarara ibiganiro bazanye abagenocide bashira ku butegetsi murabona ko akarere kagowe kubera ko abo babazanye nibo bagira ivyo murakoze urakoze cyane kandi uganiriye neza I wish ko Deveri kuba ari akiri hano akabyumva I guess twese hano dufite ukuntu dusobanura ibintu bitandukanye swate bitewe n'ubumenyi umuntu afite n'uburyo umuntu ashobora kuyiexprimamo ntabwo iriya leta ishobora kwemera ibiganiro itabaye muri position ya faiblesse uyu munsi rero nta nubwo twebwe dufite kwempoza ibiganiro tuzabyempoza umunsi tuba dufite imbaraga tubafiteho imbaraga icyo gihe noneho bazicara bakunde nk'uko Bihasira yabivuze ati twahereye kuva muri Sabyinyo dusaba tuganire babonaga bitazakunda kugeza aha tugeze uyu munsi ibyo Deve yibazaga rero ndatekereza tugiye guhereza ndaruhutse n'abandi barakomeza baganire jewe ngiye kuva hano ngiye kuryama ihangane gatoya gapita ihangane gatoya umpe segonde zitatu ndaza sinzirenze kuziguhereza please yeah. ngiye nuko kuryama rwose kabisa nanjye ngiye kuryama mu kanya gato ikindi ikibazo cyo muri Kongo kirakomeye kandi harimo kubera no kudakoresha ukuri mu buryo bugaragara ni muri Kongo honyine twabonye umumediatere waje kubahuza n'u Rwanda ahaguruka agahana uruhande rumwe kandi ari umumediatere ikindi cya kabiri ni muri Kongo twabonye umuntu urimo urarwana muri Kongo agaruka kongera akaba umumediatere kandi nawe afite imigabo ndi kubona se bari mu kumwita ngo ni Sebarundi ni umumediatere kandi nawe afite ingabo zirimo zirarwana mu gihugu ibintu udashobora gusobanurira undi muntu ejo bundi mwabonye iriya coalition ya C64 ngo ni ukura karabahuza na leta nawe afite ingabo zirwana mu gihugu ni ibintu bimeze nk'inkinamico za zindi za kera twajyaga twumva ku wa kabiri mu Rwanda abahabaye so Gapi mbere yuko uvuga wakwihangana kugira ngo uze gutanga comment kuraganira neza kandaruhutse niwe muntu wenyine utaravuga aganireho bukeya ndakubaha cyane ndagukunda ariko reka
kubera ko mu wundi mwanya sawa ngaho uvuga. ninza kugaruka ndagaruka ariko ndakubaha cyane kandi n'abayobozi mutuyoboye hano reka mvuge ni ukuri sindenze umunota sawa siko nawuguhaye eh? Ah, nawuguhaye ndarutse arihangana. tuzize abantu tugeze ku kibira abandi tubagejeje imikenke abantu bahazi abantu babaye iri iwacu ni mu bihuru birebire bibasumba tubabyigiye hariya bumwe ko turabukurura bwacanganyikiwe none ngo hagiye kuba imishikirano nimureke tubanze tubyige tubakubite kuri Tanganyika abandi tubageze imirimbo noneho iwacu habe hisanzuye hasigaye ayo mishikirano abayobozi bayitegure n'uyu munsi bavuga ngo bahagarara aho hariya bari ntawo bakubita mu nkokora nibo batuyoboye ikindi imana ishimwe gusa ko iwacu hari amahoro imana ishimwe kandi hari inka zimwe zanyazwe kera mayimayi hazikama n'ababembe mu gipupu zagarutse ba nyirazo barazimenya reka nkureke njyewe ndaza ngiye kuryama ninabyuka ngasanga muracakesheje nimumbaza n'ikibazo njyewe nzababwira ziriya nzira zose ndazizi ahantu iwacu ni hanini iwacu ni heza iwacu bazareke no kuduha umusada ngo Loni yaduhaye umusada turihagije tuziha umusada nko kujya twatangiye kuva mu 2000 mayimayi dutangira kuturasa tangiye kuturasa mu 2000. Urakoze cyane. Sawa bye. Urakoze cyane ndarutse nawe watwerera gatoya usigaye mbivanga n'ikirundi. Murakoze cyane muranyumva 5/5 kabisa. ya ndasoza baramutse aho muherereye mwese nizere ko mumeze neza nyuma ndanishima cyane naje kuri space nyine nkumva abantu bari kuvuga ibitekerezo bari kuvuga amagambo meza yubaka byiza cyane birashimishije kandi twebwe wenda turacyari bato tuba dukeneye kumenya history nyinshi ku bijyanye n'iwacu bitewe n'uko wenda tutagiye tugirirwa amahirwe yo kubayo cyane hanyuma mwakoze cyane mwaganiriye neza mwese usibye ko nyine haje umuntu sinzi uko muhama mwita nagumya kumutegera ashaka ibintu byo kwirirwa dusubiramo kandi bitagomba kubaho mwaganira neza kabisa sinirwa nanje ntanga wenda ngo mvuge ibindi bitandukanye gusa nagira ngo mvuge ikintu kijanye no kwicara hasi tukaganira ibiganiro byarabaye kandi bikaba kubw'inyungu za leta pana inyungu zacu leta igakenera ngo tuganire hanyuma ibona uburyo itwinjirira muribuka ko mu biganiro bushize ariho irahigi masisi hatewe ndetse Uwiringoma akabigiriramo ibibazo hari mu biganiro umunyamurenge amaze igihe kirekire apfa ku buryo nta munyamurenge agombye kuba atekereza ngo ni ibiganiro byodukiza tibihari ni uguhaguruka tukagwana mu buryo bwose bushoboka ari abamagana nguku wenda abantu bateranye hano ari n'abafata imbunde kabahari kudeshapo ku basirikare bose dufite kabisa bari ku murongo wa mbere w'urugamba ntabwo tugomba gutegereza tuzoganira kuko nitutegereza tuzoganira igihe kizoba kirekire imyaka izoba myinshi inkambi zotubana inkambi ubuhunzi buzotubana ubuhunzi ariko niduhaguruka tukirwanaho hatari mind yo kuvuga ngo abantu bategereje kuko ndatekereza ko hari umuntu wabivuze ngo iyo baje mu biganiro baba batazi nico bagiye kuganiraho ni inyungu zabo baba bazanye ibyabo batekereza kandi bafite izindi strategy n'indi migambi bafite ku ruhande bakena ngo batujijishe kubera ko twebwe icyo dukeneye ari amahoro kandi ariyo batubwiye ko bagiye kuduha hanyuma baboneraho ibindi bintu bagomba kudukorera kandi umututsi umunyamurenge agize igihe hapfa ku buryo tutagombye kuba dutekereza ibiganiro vraiment umuntu utekereza ibiganiro aracari inyuma cyane
afite kwiga amashuri menshi cyangwa se afite kubaza bihagije, kuko ibiganiro ntaco byatanze muri history yose kuva 1996 abanyamurenge bicwa, ntago ari ukuvuga ngo amahanga ntabibona. Ikindi kandi leta kuja mu biganiro, leta irashigikiwe kandi leta ni leta. Kuja mu biganiro leta irashigikirwa 99% kuruta twebwe nk'uko batwita abareberi cyangwa se inyeshamba. Ubwo rero ntiwoja mu biganiro na leta ari wowe ukeneye kurenganurwa, leta ikeneye kukwica kandi ifite abayirengera, kuko nko muri Uvira kugira ngo M23 ivemo zabaye ku mbaraga z'abazungu ba Amerika kubera ko ifite inyungu zabo. Urumva ko rero tugiye mu biganiro Amerika ntiyoja mu ruhande rwacu kandi n'ubundi z'akarengane kacu. Rero hakeneye guhaguruka hakajamo imbaraga zirenze kuba imbaraga, tukongeramo umusanzu urenze kuba umusanzu kugira ngo uko byagenda kose hakeneye gufatwa hafatwe, ahakeneye kuko hagarurwa amahoro na MRDP na twirwaneho bikunde kugira ngo umunyamurenge asubiragire agaciro, umututsi asubiragire agaciro. Ikindi kandi nkeneye kwibutsa abantu bavuga ko dushaka kuja mu biganiro, ntabwo ari twebwe dutera leta, ntabwo ari twebwe, ubwo nivuga twebwe ndavuga twirwanaho M23, ntabwo ari twe dutera leta, twe twirwanaho tukayisubiza inyuma kugira ngo itatwangiriza. Ubwo urumva twe twari dukeneye guhabwa uburenganzira bwacu binyuze mu buryo bwose leta yobivuga, uburyo bwose yobivuga kugira ngo izina oyo azamutusi rireke kuba igitutsi ahubwo ribe iryacu, nkuko n'ubundi ari iryacu, kuko turi abanyamurenge duhabwa uburenganzira 100% bwo kubaho twishira tukizana, dutembera mu gihugu hose dufite uburenganzira bwuzuye, ntaho turobanurwa, ntaho tushika ngo tureke bareke kutunyuzamo ijisho nyine babo tubone nk'icaha kandi turi abantu. Kuko umuntu uvuga ngo akeneye ngo tuje mu biganiro ngo ari 50-50, ntarebe ko bariye Kaminzobe ari muri teni y'igihugu bakayimwambura bakamutwika, leta ntigira ici bivugaho ari umusirikare wayo. Niyo batatekereza ko ari umunyamurenge bakabikura ko ari umunyamurenge, bagaha agaciro idarapo rya teni yari yambaye, bakavuga bakagira ico bavuga, byibura biba byaragize ico bitanga. Ariko mu gihe ntaco byatanze, mu gihe twabonye ko gupfa k'umunyamurenge ntaco bibwiye leta, kubura uburenganzira k'umunyamurenge ntaco bihungabanyije mu gihugu, bivuze ngo tugomba gufata intwaro uko yaba imeze kose, uko yaba ingana kose, ico yabikostinga cose tukayigura cyangwa se tukayifata tukirwanaho. Ibintu nko kuvuga ngo bakongoro ngo baravuga ngo bagura amadrone ngo bagira gute, reba urwego bigezeho, aho kuvuga ngo abanyamurenge bamwe muri twe babaye abagambanye cyangwa se babaye inyangabwoko kuri no rwego, kandi n'ubundi nabo iriya bari bazapfa nk'inyenzi, ntaho bari, ntaho bafasha. Nimba barabashije gutwika umukapiteni, umukoroneri w'igihugu muri uniform y'igihugu, umuntu nguriya we yishingikirije kuki? Mu mwanya sinzi amakuru mbonye ngo niba ari Rukemba niba ari nde ngo yagiye gusura mu mayimayi bapfuye ngo bashira kawunga n'inzoga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu w'umunyamurenge kuri urwo rwego atahareba uburyo wabo hasenyutse, hari abanyamurenge batishimye ko point zero yavuyemo ejo bundi dufite amahoro, hari abanyamurenge batishimye ko kilo c'isukari cagabanutse. Ku cumweru nimugoroba navuganye na muzehe njewe niyaba, akazambwira ngo at least ubu none ahangaha ko bararyama bakarota nta kibazo, nta naba batikanga. Ariko bari basigaye babagira ibihe byo kuryama, murabizi mwese aho bari bari ibirometero bingahe mu kwinjira muri Minembwe. Rero nta biganiro numva bikenewe cyane habe na buke, kuko aho byabereye biba byaragize ico bitanga. Iyo bija kuba koko dufite baduha agaciro nk'abanyekongo, iyo baja kuba baduha value biba byaragize ico bitanga. Ariko mu gihe bitagize ico bitanga, dukeneye kwirwanaho mu mbaraga zose, Fizi kavamo, Uvira kavamo, Karemi kavamo, hanyuma byibura twebwe tukaza tubwira leta ati mwemere tuganire tugira agaciro 100% cyangwa dukore paso. Ibintu ni bibiri gutyo. Ariko kuvuga ngo turagiye gusaba tugiye kuganira ni mutugirira impuhwe ko turamatega amaboko twikoreye amaboko, nta kintu baro bavuga, ntaco kandi umenye ngo leta itanga ibiguzi byinshi mu mahanga kugira ngo amahanga yumve kuruta twe ntaco dutanga cyo tuma amahanga atubona. Ico duhonyine twotanga ni umusanzu wo kwirwanaho, ni umusanzu wo kurasa aduyi,
mu buryo bwose buhari. Kandi ikindi abasirikare benshi baja kurwana ndetse n'abandi bari hariya abenshi bababwira ko bagiye kurwana n'u Rwanda kandi ari umunyamurenge, kandi umunyamurenge atuye hariya. Ikindi hari umuntu wabivuze ngo leta iyobowe na mayimayi, niyo nyine niyo kuvuga ngo bitakwira ni uhereza generale w'igihugu amabwiriza agomba kugenderaho, ni ibintu bitaraba ahandi hantu ku isi. Ni ukuvuga ngo rero tugomba gukora kano gasuzuguro ka mayimayi tukabana nabo kandi bakadukorera nk'uko bari baradukoreye twe twakuze cyangwa se tuvuka, nubwo tutari bakuru, dusanga aribo bashumba bacu, aribo bakoze mu mirima yacu, aribo tuzosubira tubane nabo kandi kuriya, ariko bemere kandi tugire agaciro ko n'ubundi ni iwacu nta handi tuzoja. Ko batubwira ngo tuje mu Rwanda ntibaduheze ibyacu zose n'ubutaka bwacu ngo tubujane, bazobukate nyine kuriya bukata kuriya buri bahuze n'u Rwanda, twamaga tuja mu Rwanda tubu Rwanda. Ariko kuvuga ngo tuvuye mu Minembwe tugiye kuja mu Rwanda ntibihari. Aba ariyo barahunze ni impunzi zagiye gusekinga refugee gutyo. Ariko ibiganiro numva njewe bitari mu ruhande rwanje kabisa. Igikenewe nuko dufata intwaro tukarwana, kandi tukarwana duhesha amaraso y'abajenerali bagiye n'intwari zose zagiye zigwa hariya, kugira ngo at least one day bazabe honored. Murakoze cyane, Imana ibahe. uganiriye neza ndaruhutse birenze. Amadu wari ugiye kuvuga hari undi oya nari hazamutse nvuge Nyangakagara yazamuye ukuboko, tumuheze umwanya mutoya, noneho na Mugisha nimba ari Mugisha, reka ndebe uko izina rye ryanditse, yaya ni Mugisha N, akurikireho. ndaruhutse avuze neza kabisa. avuze neza Umugabo rwose. yaravuze ati nkunda umugabo ntacyo ampaye nkanga imbwa ntacyo intwaye. Ni ukuri kose uvuze neza kandi uko niko kuri. Dave yari kuguma hano akiga rwose. Ya nuko yari akeneye kuvuga nti yari akeneye kumva nicyo kibazo yari afite. Ibiganiro byatangiye urusasu rwa mbere ruvuga, baravuga ati twebwe edahere mbere yuko habaho no kurwana, babanjirije ibiganiro i Kinshasa, bamara amezi 18 baganira. 14 months ntibanaganiriye bro. Abakongomani ko bakundi ko babateye bazaga bakwepa gusa ngo bakaba muri hoteli, ngaho gatuganire bakabakwepa ibintu byabo byose bo ni ukubesha gusa. And they think bazubaka igihugu avec iriya mentalite iri sauvage. Ikintu cyose none ahubwo twanabivuzeho cyane, abari bafite amakuru bakagombye kuyaduheza. Abo basirikare baje Goma ngo baje ngo mwiyubahirizwa ngo rya CCLF, noneho nibigenda gute? Uko ni iminsi 2 babakubise hariya, babahondaguye, babakuye muri ya myobo bari bamaze kwinjiramo nk'amafuku mu Minembwe, ati tuganire. Ubwenge bw'abantu bo muri depression wari kubabwira nka le 18 y'ukwezi bw'abana batoya. Sawa Nyangakaga, ya murakoze cyane. Amadobo na Rich, iyo Rich gafatiye ku kirindi hano nza numva kabisa ndi comfortable. Zoza gumangarura nizoza nje kugira iriya mukwanje uko bantu Tubwire ikibazo naje nafata imyanzuro, naje umuntu ashatse kundenguka nza murenguza. uko bantu kabisa. Ya murakoze cyane. Jewe nta n'ahandi ndi buje ndaza kuvuga kuri uno, ndabizi ari kumva ari hano muri Anonymous. Uyu mugabo ngo ni Dave, niwe ndi buvugeho umunota umwe mpeza abandi umwanya bavuge. Nagiraga ngo mwibutse ko numvise ejo bundi avuga ko abizi intambara zatangiye abizi, aravuga ngo nuwahariye urundu kwa Mitabu. Twese turahazi nubwo atariho twari dushinze amazi, ariko turahazi. Nagiraga ngo mwibutse ko kuva twirwanaho itangira yavuka nta revendication nimwe twirwanaho yavukanye. Twirwanaho yavutse ivuga ngo ntibatumarira ababyeyi, ntibatumarira ibintu n'abantu. Ico cayihagurukije irarwana kugeza n'uyu munsi. Ije gukura iyunga na AFC na M23 bakora umutwe, bari bafite revendication za M23 zari zihari zifite ibyo zavugaga. Izo ngizo zirahara zogenda zisoma ico zivuga, nimba yarabaye muri kiriya gihugu azico Gumino yahabereye ya mbere ya Rukunda,
ibyo bintu byose azogenda abihuze na Doha, abihuze na Washington. Ibyo bintu byose nimba yigira umuntu uri gushaka kumenya ibyo bintu azabimenya, nta kibazo kirimo cyo kuba hano bakagombye kuba bizi. General Rukunda gihari yigeze kuvuga ngo iyo umuntu asengeye Imana kwishiga izimusubirisha ivu. Iyo usenze ibintu biri vague usubizwa ibintu biri vague. Kubera ko yigeze kubaza ubusa, reka abantu baze kumusubiza wenda ibisa n'ibyo yashatse kumva. Nagiraga ngo mubaze nimba azi bino bintu, nimba azabikurikira, nimba ari hano. Ese yavuganye n'iyo coalition iyi yose ya FRDC, ababazarendo, izo nterahamwe, aba P5, yavuganye nabo bamubwira ko bakeneye ibiganiro kugira ngo aze kubwira abantu ko ibiganiro bikenewe hano? Yabwiye ejo bundi bafata kuri point zero batumarira abantu, bamara abantu kuri point zero na za Mikenke n'ahandi. Yaje bigeze yumva bavuga ko bakeneye CCLF cyangwa bakeneye ibiganiro? Bavuga ngo bafashe Minembwe, Kongo ratangaza ngo bafashe Minembwe. Yigeze avuga ko bakeneye ibiganiro babibuze ariyo mpamvu bafashe Minembwe? Ahantu hose leta yagiye ikura abantu bacu itwicira abantu, yigeze ivuga ati bano bantu banze kuganira, turi kurwana kubera ko banze kuganira? Ese tugomba kuganira gusa kubera ko bimeze uko yumva bishaka, cyangwa bigomba kuganira kubera ko hari impamvu ituma abantu baganira? Nagiraga ngo mwibutse ko ibiganiro byarakozwe, birahari, abantu bacu baza bapfa ibiganiro bihari. Hari umuvandimwe ko uvuze ikintu ciza anyibukije hano, Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye iyi leta yitwa ngo iri mu mishikirano hamwe natwe, cyangwa se abantu bo muri revolution. Yamwishe cyangwa se yishe abantu kiragihe imwishe. Buri gihe iyo babeshe ngo hari imishikirano bica abantu. None uno munsi bari bagiye kumara abantu, bari bageze kwa Buhimba ko ari umunyaminembwe, bagiye gufata amadegu, nta kintu na kimwe bari gusaba, nta biganiro basaba. Bagiye kwinjira muri Minembwe ngo batumarire abantu binjire hariya, batsembe Gaya Kutumba na Bangoma Zito bagende bicare hari amadegu, n'izi nyangabirama zose ngo ni Nyakagara zakatishije amatike yo kuja kwicara mu Minembwe. Ntabwo yigeze aza ngo avuge ngo revendication, ngo abantu baje baravuga ngo wenda ibiganiro byabuze niyo mpamvu abantu bafashwe. Ariko kubera ko umwanzi yigijweyo, n'ubu nyine abantu bacu bari gushaka ngo bamwigize inyuma, aho abantu batazongera kumva isasu, nibwo yumvishije ko yobaza ikibazo ngo ese ngo ntakwa abantu ngo bakora ngo CCLF ngo bakarangiriza ibintu mu biganiro. Abantu bacu bose bapfuye most of the times ntibaza bapfa bari muri ibyo ngibyo ngo ni CCLF. Uno munsi aravuze ngo turi bakeya, ngo ese ngo ko twofata ngo irazaga ipupu ngo tugaprogressa ngo tugapfa ngo nubwo twafata ngo ariko ngo twapfuye. Indi minsi yose aho twafashe naho bafashe nta abantu bapfuye. Ari kugira ngo uyu munsi igipupu abantu bayifashe ngo bigize y'umwanzi kugira ngo ababyeyi biwe n'abacu baryame. Twabiguza ubusa, twabiguza amata, twabiguza amaraso. Nta bantu baguye kugira ngo tubafate. Ugende ubakagara neza, ugahagararemo, uzureka kuza gutanya amaguru ngo kurashira kamwiriya, ngo kuraza kubwira abantu tuntu duteye isesemi, ngo twishare dutegere, ngo kuratubwira, ngo twumve, ngo kuraganira neza n'uje iriya higi wanyu, iriya hijya mu Kagara, ngo no mugabo ngiyo ngo azaganira neza ngo yovugana. Hano nta kirumira habiri kihaba. Uvuge tukumve, ibyo uvuga nimba biteye isesemi tukubwire ko biteye isesemi ngo kuri kubivuga. Zaduteye isesemi, ubijane ubice muri anonymous cyangwa babigukatire babikubwire, uzogenda uzuvyicara ubyibaze, niwumva urabihaze uzogenda ubakagaruza uvuga ngo nabaye Akagara. Ariko reke kuza gutumasika hano kutubwira ibintu biteye isesemi. Ibyo turi bakuru twarabyumvishije, twabibayemo. Wowe nimba utarabyumva, hano hari abagabo bakuru, uzogenda uhamagare bagapita bakubwire, uhamagara abandi bantu bakubwire. Ibyo biganiro byahereye kera. Gapita yakubwiye ngo intambara mayimaye zahereye kuturasa kera. General Rukunda Michel yigeze kuvuga, aravuga ngo umukuru watwirwanaho ni Mushishi.
abo ni abagabo bahereye bagwana n'aba bantu ico gihe za seserefe imishikirano yarabaye jewe nageraga ngo mbwire uyu mugabo mu bihumbi 2007 nima ntibuka twagiye mu mishikirano abantu bagenda mu mishikirano hari imaringi baragenda baricara baraganira imishikirano bakicishe ngo imishikirano ibe mayimayi zirasa abantu haguye kapiteni Patro mwene ruhara wariya kuri Gitavi aba bantu si ubwa mbere bakora bino imishikirano ntabwo twigeze twanga kugwanira ntitwanga ibiganiro n'ikimenyemenye kwereka ko utanga ibiganiro AFC M23 n'ubu nyine ntabwo itazivuga ngo dushaka kuganira ariko nimba umwanzi aje tukamwigizaho ngo atuje kure niyumva ko nawe arambiwe kuko turambiwe aze tuganire turi puru kuganira dushaka ibiganiro ariko nimba umwanzi aje bakamwigizayo my friend reka kutuzana ibyo bintu zawe by'ubusa murakoze cyane ntaguciye mu ijambo uribuka jewe umunsi nanasoje Colonel rwose Kamasa mukomereze umunsi Colonel Kamasa yari mu mishyikirano barasa Minembwe rwose siyo mpamvu yavuye mu uribuka mishikirano ego muribuka ari mu mishyikirano bazi ngo bagiye kuzana amahoro Colonel Kamasa ni umuhamya akiri Nairobi barasa bamara abantu bacu ivyo bintu ngo ni imishikirano ntibagasubire kubesha abantu biwacu ntibakaza bakenera imishikirano ari uko bakubiswe ari uko bagoswe nico no kunganira ntakindi reka nanje nanje Riki wampaye ijambo se nimba wonyemerera ngavuga akakanzu kamwe ndunganira nyine muri iryo ngiryo abo bagabo babiri bari bamaze kuvuga iteka ryose nagakomojeho kare ngitangira ku mishikirano erega imishikirano gasi ya none abantu ko baravugaga ejo bundi duhere ku mishikirano yo muri za 91 yo nari imbere kuri giye mu gipupa uriya mugabo w'abaziga bapfuye umushefu abenshi vyenda ntibabizi oya abandi Sibomana nushaka uhere Sibo sorry kugukiramo nushaka uhere 2009 urekane ni imishikirano kwa mishikirano uriya musaza ntibari bagiye kuganira n'ababembe si yari imishikirano bari bagiye se kwifotoza mu gipupu ni wari heza kuruta mu turambo kwa Muhire yego ndamwibuka papa njyewe nari kukabara bamwishe ari intambara hari icumu bari bajanye jewe nza abagabo 2 3 4 5 6 biwacu bari bagiye barimo shefu umusaza umwe yarigendeye wo mu rugabano barimo shefu wo mu Gahwera nawe yarigendeye umusaza witwaga Antoni barimo bamuhire barimo bande mvuge ndesigende bamuze maguru bande abo bose ntibari barimo ndimubizi kibakijijwe n'Imana wa musaza bakamutera icuma gapfa si imishikirano siyo twahereyeho tugendane n'imishikirano ese imishikirano muri Garake jewe nzamona ababirigi sinzi ikintu basize bataye muri Kongo iyi mishikirano y'ababirigi y'abantu b'ababirigi hari ico yari yabyara cy'umusaruro mu Rwanda yasize yubitse imbaga mu Burundi yamaze abantu Dr yaramaze kubitubwira aho iwacu mumbwira ahantu bakoze imishikirano ikaba jewe mu Rurenge 98 igihe umusaza umwe aguye kuri Nyarurango hariya kuri Kirezi nza ngena umuntu avuge n'izina ry'umuntu uwo musaza abantu benshi ngo muramwibuka hajya kuri Nyakirango umunsi twakoze imishikirano inka zimwe zari harya hakurya zo kwanduta zari hakurya ya Nyakirango Imarango izindi zikaba hajya mu Gisanga tuja mu mishikirano n'ababembe kwa Gitongo ngo bushe abantu barapfa hanyaga inka zirenga 2,000 yeti yari imishikirano hari umugabo w'umunyamurenge wari wishe umubembe aho iyo ngivuye mugatanga iyi ntambara itangira siga papa bahereyeho gapapa yari yagiye kurwana yaragiye kubakiza ababwira ati yeme mureke tuganire tubane gapapa ndi yaratu yari amaheta
bakamwica aho mvugende. Ese iyi mishikirano ubundi ziduheza iki? Abagiye bakavuga ati twebwe dukeneye abacuruzi bantayoberwa baza bicwa baza bari mu ntambara. So tuvuga ibintu, hari ibintu bimwe nyine abantu tugira amarangamutima atandukanye, ariko hari n'igihe ADR natwe ntayo tugira, twabaye ibinya. Ariko abantu bogira ngo bagira amarangamutima bamwe ntitwovugana. Wa munsi basanga abana mu ntuze hariya mu Matanganika, ni iki cyari cyabaye? Zanga zaza zinyagwa ari iki cyabaye? Nitwirwano yari yarashe? Ni chef Semahoro wabwiye abantu abana ngo aje kurasa? Sabo ngabo uyu Delphin uyu nguyu ngo ni ngoma uzo wita ngoma zito mwene Musa. Mwene Musa twe yavukiye hariya mu Rwabano, aje gukurira hariya mu Kabanju. Hise ndamuzi, hise yakazazi wacu, hari umuntu woroheje. Twakaza tuje bakamuvuga ati so twabanye neza ni muzi. Ibi byose intandaro yabyo ni twe. Haraho umugabo w'Uminembwe cyangwa umukecuru w'Uminembwe ahuriye nabyo. Mu buryo abakecuru baje kwigararaganza bagiye gusenga, uko bagiye gusengera ku kibuga cy'indege baraswe bishire ta ngumishikirano. Ese ubundi niye twirwano yakoze imishikirano bakayemera. Tuvuga ibintu tubisubiremo, nta bitutsi, tureke gutukana, tureke kugira nuko umuntu azavuga ngo yatukanye. Ese igitutsi kiri aho ni iki? Kuvuga ngo abantu baye bifwa. Manyota agahakana. Manyota afite itandase z'akazi Kinshasa. Ese babaruba bari abanyakinshasa, izi caprice bafite ni ubundi, ariko ntigitangaza. Gisegeti wiwe umuntu wakazi deliveringa pizza akisanga muri presidence, yaje gutora umukonseye wiwe ngo agiye kureba umuntu uri mu nkambi ya Ethiopia. Ko murumva uwo muntu ikindi kinjewe nza mpagararaho, ni gute umuntu wese mu extremiste wese baba extremiste tugira bose, umuntu wese uzutuvuga nabi ni kubera ko ari uzuhabwa akazi, kubera ko ari uzuvuga bakumva. Baheze ingero, ureke ndabaheze ingero z'abantu batari bo muri Kivu. Reba Eva Bazaiba, si umuntu wiriya hirya. Ubu nyine niwe medruate wa Kisegeti, kubera ko usoko yatuvuze nabi, kubera ko yadututse. Aka gasaza ga hotel mu nteko ishinga amategeko kaza kabwira metri nyuma z'Inyarwanda unagende wabo kakare akantu kuri hari ibitekerezo gifite by'igitangazo zo kubaka igihugu. So tuvuga ibintu ico yakoze ni igiki, impinduka bafite nizi. Ese Kisegeti umuhanda yubatse no so yari ibintu bimwe turi mu kuvuga abantu tibazumva. Ta mishikirano yoba Kisegeti acumva bitakwira, acumva Nzangi niwe maze abantu muri Nord Kivu, bari abatutsi bose muri Nord Kivu bapfuye, ni Nzangi, ni Julien Paluku, abo bose bari muri guverinema, n'uyu bitakwira, n'aba ba Micombero, n'abo ni ba bandi nyine muzi namwe. Mvuze bake muzi benshi. Abo bose siyo bari muri guverinema ya Kisegeti none. Ninde muntu utekereza ko abo bantu kandi bo ntazatora ngo nakaga. Hari uruhande rumwe zamba kunda, nuko nabo batazobagirira imbabazi. Tuzopfana batwange, ababene wacu batwange, badukunde, tuzopfana. Manyota ntaho yocu ubunyine ngo ndeka kwaca, ntaho nopfira ngo ahi wahace, tibikunda. Kamizobe je Kamizobe nakuze nsanga ni kamukuru wanje, si mwene wacu ariko ni kamukuru wanje kamwite gutyo. Twabanyantu no mu kanisa twarabanaga, ariko yaziziki yari mu mishikirano. Ako muzi umuntu wambaye ibendera ry'igihugu aza yicukwa nk'akabwa kandi ari kumwe na leta. None iyo mentalite abantu bazavuga ko boganira nayo, abantu bakagaruka gute? Ese barabagaru keretse bazo bajane ku ishuri. Jewe yo bari bemeye nka bakabajane cyakora muto bose bo bemerera, tibo bemerera. Naziriya caprice
bakabajana mu buto bakabakurira kubita mu mahugurwa bakabajana nko ku kigwa kimwe bakabanza bakabakuramo mind buriya burozi kuko bariya bamize uburozi kandi umuntu ufite buriya burozi mu bitekerezo urakarogwa nyine mu mubiri kuko bovura dogiteri yovura ariko mu bitekerezo biragoye bitakwira niko kuvuga nimba mwamusaba imishikirano gisegeti muvuge ko mwayisabye bitakwira hari umuntu muri mwe abantu bose muri kuri space mumbwira umuntu umwe woganira wo kuvuga ngo yarasaba ibiganiro na Nzangi na Julien Paluku na Eva Bazaiba na bitakwira na Makanaki n'ubu bwa Fiekaduyi n'ubu bwa izi takataka zose kuko gisegeti ntahari kuko ntaco azavuga kitavuye muri bo kuko nibyo akora kujya umuntu si yuza avuga umuntu nibyo akora yewe ntaguciye mu ijambo urakomeza wapfuye mu gipupu ni rukamigwa yego mbaye rukamigwa rukamigwa wabazigaba yes wabazigaba yes nanibaga ibizina yego nimba tuvuga yego ngo ni ibiganiro rukamigwa muzamwambike n'intwari nyine nco ya nabivuze nimba mvuze ngo ni ibiganiro mugende mufate wasigaranye twama dufataga za mayimayi zigeze iwanyu sinziga umuntu aho yari atuye jewe iwacu hari abo bamwe bari muri yabeza yitwa ni fa bebe ajya iya ngoma zito hari secretary we n'umwana wacu mu muhana mufurero yitwa Mushumba mwene Togera abo bose ngo nibo twoganira nimba twumvise ngo ni ibiganiro bya Gisegeti nabo ngabo kubera ko Gisegeti agendera ku bitekerezo byabo kuri kandi mumureke mbabwira umugabo iyo yabuze ibitekerezo azagendera kuza abandi none nk'umwumva umuntu udafite ibitekerezo zo kwifatira icemezo akagifatirwa na bitakwira na Nzangi na Eva Bazaiba ariko ye so tuvugisha ukuri titworeka ngo turwane nishaka dushirire none se ni hahandi kubera ko nta munsi n'umwe tuzotegereza amahoro mu biganiro ngo bikunde tibizobaho kandi nimuza mureke mbabwire bari abasaza jewe bari abasaza nabaza mbatindaho muzotegere Muhire yahayavuga Muhire afite experience y'ibiganiro bya advance y'imyaka 30 imbere y'ababaye babivuga muri iyi myaka yose abaye chef irenga 30 twavuta dusanga Muhire ari chef urani professeur mu mateka ni ukuvuga ngo ibiganiro umubembaza yazaje kuvuga yamenye icyo atekereza